Hello ngari mingisoro mngenalo FM inongo na half minute kupela ora ya kumembere Africa zonga nhlekani mingisoro mina kwalo ngisela rukola Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na wekuba ku audio streaming ya mngenalo nfm.co.za mkare kutala vanhu lava va khomiwako hi ku ehleketeleriwa timhaka ta vukungundwana va tikomba va ri na rinyadyo ngopfu a ni swi tivi ku swi nga va swi vula yini swi vula ku va swi tiva ka swihelo kumbe mi vona ngati ku nga va loko va vulavula ni tsundzuka un'wana a kha a vulavula ka Madlanga yena ku nga ri a nga khomeriwanga a ko vulavuriwa timhaka ta ku ehleketelela loko tswaka nga kha hoxa xandla ka timhaka ta vukungundwana a ku sweswo ni nge hlamuli a swi weli ka milawu leyi n'wina mi nga rhumiwa he vanhu kwala tikweni reri ya abusirtani nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mingisiro mngerana lona NFM Makombandlela Advocate Busisiwe Mkhwebane ba one yini kahle kahle hi ta va na mutivi wa nawu a nga ta va kha vulavula mhaka leyi kantswa hi ndlela yole prof hi ta va kha hi bula na vona hi la ku languta ka timhaka ta Iran na United States of the America hi ndlela yeleyo kambe ke ku hi sungurisa ku yini ni ta mi byela endzhaku ka loko hi ta va hi kandziye la mingisiro mngerana lona NFM i 10 minute ntsena ku bila wara ya 12 twana la Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mingisiro mngerana lona NFM Makombandlela nteri kuna mhaka leya ya leyi ndliwaku hi va marcha ni ma swi tiva ku veti va ta hamba va marcha ra vumune rin'wana na rin'wana se va marcha va ku a ku fambi vanhu vo huma matikweni le handle swin'wana swa leswi lava va nga ri ku na maphepha swin'wana swa koho ku va mhaka leya ya ku va van'wana va ku i mhaka ku se ku na mintlhontlho yo tala Afrika-Dzonga ku kayivela mintirho sweswo swa ku taniya se vanhu va hetelela va tikuma ka xiyimo xa muxaka wolowo i xifaniso lexi xi nge le ku kombiweni hi van'wana va van'wamathekisi van'wana va van'wamathekisi va le ku kombeni xifaniso xoxolexo xa ku nga ri khale na tithekisi leti va nga na tona a ti nga ha tirhi se hi mhaka ya sweswo va swi vona ku xikhwama xa ka xa xi hunguteka ni vula leswi hi mhaka ku loko va ze va teka mapfhumba ya ku sindzisa vanhu ku va khandziya tithekisi ta vona ku vi vanhu a va lavi ku khandziya kumbe vanhu a va ringaneli hi ku ya hi mali swi fika kwala ka xiyimo xa ku vanhu va sindzisiwa ku khandziya hi nkani loko mi nga ha va kumi vanhu lava nga ta va sindzisa ke mi endlisa ku yini swi vula ku mi le ku fambeni hi bindzu leri nga ha vuyerisiku nchumu bindzu rero a ra ha nghenisi mali ni vone nkulukumba wun'wana kha chichisiwa vanhu laya namuntlha ka patu reri ra ku huma ri ya xitandani Lutirigata va ka va chichisiwa a ni se ya ka munhu loyi a nga va khandziyisa ku yena ni vula ku loko ma ha chiche vanhu mi va chicha mi ta va chicha masiku mangani ku fika rini hi ku anakeni swi le nawini pfumelana ku bindzu ra n'wana ra ha nghenisi mali loko mo pfumela sweswo a mi ta kota ku vona tin'wana tipulani kumbe yan'wana mathekisi a pfapfa mi xava materetere ma swi twisisi pfumelana a swa ha nghenisi mali leswi swa ku tsutsumisana na vanhu mi ta va tsutsumisa ku fika rini ma hi vo mhaka ko se i mhaka yo sungula yeleyo n'wina vo khandziyisa ke n'wina vo khandziyisa hikuva van'wana nga ri se swo hileswaku mativa tihakelo leti ta hambana loko ri na xikhwamanyana i khandziya thekisi loko ri hava xikhwamanyana ti fana na mina ti khandziyela bazi se mi nge ri larili mu ku phela ku ze hayi ka mhaka ku hava mali ku hayini ku na bazi leri na mixavo ya kona yi va ku yi ri hansi loko mintsengo ya kona yi va ku yi ri hansi loko yi pimanisiwa na mathekisi se loko ku ve a wu ringaneli ku khandziya thekisi khandziya bazi leswaku kombela tilifiti mi khandziya swi na switandzhaku swo tala maphorisa hi vulavurile na vona lava yingiseri va vulavurile na vokwa se n'wina mi liftaku vanhu hi xikongomelo xa ku va hakerisa mi kuma mali mi va mi xota yini se ku na n'wina lomu xava movha leri ya n'wina
am xavela ku mi ta mi ya kavanyeta van'wani ka mabindzu ya vona a hi mi twenini 0860002543 xin'wana lexi lavaka mi swi tiva ku loko u zi vona movha kun'wana yi yima no yimisa yi nga yimisangi swi vutivutisi kambirhi kambe mina ni lava ku ta twa ku tin'wana timhaka leti mi nga na tona hi tihi tolo loko ni famba muyingiseri un'wana ni rhumele hungu rin'wana a ku he khalanga ni pfa ni yingisela xin'wana xitichi xa nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga laha Mbombela ni twa xi kha xi navetisa ti-program ta mfumo kambe lexa n'wina a xi hi navetiseli ti-program ta mfumo leti se ivi ni n'wi byela ku va xava nkarhi leswi swi fanele ku swi lulamisiwa hi sweswi va premier na xipikara va nga le ka swona swa ku loko mo ze mi vulavula hi timhaka ta ku mina pfhumba kumbexani ku mina pfhumba leri nga ta endleka aka masipala wa Bushbuckridge mi fanele mi tiyisisa ku mi navetisa na le ka Munghana Lonene swi tiveka tindzawulo ta mfumo ti fanele ti swi tiva ti nga Mpumalanga ti fanele ti swi tiva ku ku na vayingiseri lava va nga swi tweku swa tindzimi letin'wana va twa ku ririmi se ni ta ri hundzisa hungu rorolero ka lava khumbekaka ku loko ku ze ku va na program loko swi khumba premier va ndla sopa va yi vitana Munghana Lonene hikuva swi tiva ku ku na vanhu va le mhala hi vo premier va rhandza ku tirhisa rito rero ku na le mhala ivi na xipikara xa huvo yo endla milawu ya Mpumalanga na vo va endla sweswo loko rini a hi elikwatini le kusuhi na ndzilikano wa Swaziland na Afrika-Dzonga hi mhaka ku va swi tiva ku na vanhu lava va nga le mhala va fanele va swi twa ku endleka yini hi leswiya swa ku teka palamende mi yisa vanhwini se i mhaka leyi yi fanele yi tekeriwa nhlokweni yo yeleyo yi fanele yi tekeriwa nhlokweni mhaka yeleyo ku loko swi ze loko swi ze swi khumba Mpumalanga hi ta fanele hi byela na premier Panyaza Lesufi hi ta n'wi byela Mhlanga Elijah ku va fanele va swi languta na sweswo ku leswi ze swi khumba Mpumalanga Limpopo Limpopo futhi va endla a hi swi tshikeni Mpumalanga Bokone Bophirima Northwest na Gauteng vo fanele va sindziseka ku va tana le ka Munghana Lonene FM hi ku na vanhu lava va vulavula ku ririmi leri va tlhela va yingisela xitichi lexi va ri kwala ka tindhawu to toleto so lexi nga sala ka Mpumalanga ko va ku premier na xipikara va byela va tindzawulo ku loko va ri na event ya sports and arts and culture yi katsa ku Mpumalanga hinkwayo yi fanele yi ta tivisiwa le ka Munghana Lonene hi ku na vanhu lava nga le mhala leyi va nga yingisela Munghana Lonene hi hundzile ka yaleyo yin'wana nga yi vula i ku hi khirha timasipala to fana na va Phalavurwa timasipala to fana na va Lethaba ku ve va ko vanhu lava va yingiselaka Munghana Lonene FM va tshamaka ka timasipala teti a hi va khirhi swin'wana ku va fanele va xava nkarhi a va xavi se loko va nga xavi hi ta ku yini letin'wana timasipala loko mi titwa ti kha ti vulavula va xava nkarhi kama un'wana ku va ku ri vayingiseri va lava ku tiva swin'wana va ta kwala moyeni walowo ku fana na luwa wa tolo a nga ta ku i lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini ku ri na ti-specifications leti ti nga koho ka poso yin'wana a Tzaneen ti tikomba ti nga ndliwangi kahle a hi fanele hi vulavula na va le Tzaneen sweswi un'wana i ri le Livini un'wana i rhanga koti ku vulavula mara hinkwavo va vulavula i va vulavuleri va masipala a ni tivi ku swi va swi kha swi vula yini mara na ku pfumela ku swi ta cinca hi ku mera wa vona a ri muvulavuleli wa masipala a vulavula ka xin'wana na xin'wana loko hi n'wi lava hi n'wi kuma se ni tshemba ku na hi ta va byela lava communication team ku i nge vi ka communication i ku a wu koti ku vulavula i tholiwe njhani kumbe ku chava ku vulavula i chava yini hi ku fanele mi ta hlamusela vayingiseri ku hey swilo swi yimisele leswi na leswi na leswi so mera orders ngoveni langutani communication department ya n'wehe mi vona ku yi hi pfuna njhani ku fana na leswi n'wana mi hi pfunisa swona loko mi ri a Mopani
sa hi tweneni ku n'we mikhometi timhaka leyi ya mathekisi leyi ya ku chicha vanhu arets 0860002543 no na a ni riveleli wa vaphalavuri na wa vaphalavuri masipala wu tani wa ku a hi vakhiri loko va nga vulavuli nchumu na munghana lonene va nga xavi nkarhi va nga ndli nchumu hi ta ndla yini swi vula ku va ri hava ta mi byerisa sweswi va mi byerisa swona hambi ma swi twa se hi teta timhaka va ka hina Afrika wa vulavula yi sungurile Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hayi amukeleni mingiseri lo nhlekani hi mamukerini laha hi le ka munghana lonene FM nhlekani hayi ku na munhu la kambe hambiswiritano loko ku nga ri na munhu ni twa va ku commission ya madlanga na yo se yi le ku languteni timhaka ta matirhele ya IDAC i xiyenge lexi xi nga simekiwa va ku xi la ku lwa na timhaka xi la ku khoma vanhu lava lwaku na va endlaku timhaka ta vukungundzwani hi ndlela liya a hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani minjhani botata sesi wa mina hi pfukile minjhani hi pfukile ina me ni la ku kombisa hi le ya ti-demarcation swi ri nhole kombela ku mi hi pfuna na ku lava vativi na vini va yona demarcation mina ni kumeka la Phalavuri ya demarcation loko va endla demarcation ni la ku tiva ku va yi endlisa ku yini i ncini lexi va tsemaku hi xoho i ncini lexi xi ku tsemaku hi xoho ku va kota ku tiva ku demarcation leyiwa yi famba hi ndlela leyi leswi ni swi vurisa hi mhaka ya ku ka tiko rin'we na ku mi nyika xikombiso hi majenje i yikulu yi fike yi tsemiwa hi phati yin'wani ko va phisi yo karhi yi tsemiwa va ku i ward 19 ya na Magale yi katsiwa na Magale se ni la ku tiva ku yi demarcation yi ndlisa ku yini hi ku swi le ku hi kanganyiseni mi kuma ku ni ka wadi leyi ni tshamaka ka yona hala ka sayiti leri ni nga ka rona ni tshamaka ka rona a hi laha xitici xa ku botela xi nga kona xitici xa ku botela xi hala ka sayiti lerin'wanyana ene loko ni karhi ni vhota ni tiva ku ni vhota ka xitici xo karhi ni ya ya tsarisa va ku wehe i wela ka xitici xo karhi lexi ni nga tshameki ka xona se ni la ku tiva ku loko va endla demarcation va endlisa ku yini hi ku swi le ku hi kanganyiseni ene swi ta njhani tiko ra Majenje ri hafuriwa ri ya katsiwa na ra na Magale ku tluriwa patu leriwa lerikulu ra R71 ene leswi mi swi vulaka ntiyisi ngopfu ku na mintlhontlho yo tala leyi fambelanaka na timhaka ta mindzilikano hi ku van'wani vayingiseri va nghenile kwala va ku aha swi tivi ku hikokwalaho ka yini ni cinciwa hala ni yisiwa hala van'wani va ku swi va fambelana na tipolitiki van'wani se hi ta ringeta ku lava ku voho va lava khumbekaku va ta kota ku va angula ka mhaka yaleyo sesi wa mina ni nga khensa ngopfu butela inkoma khensa swinene sesi wa mina hi swona milawu ya demarcation ya komba ku na swin'wana a ku tluriwi loko ku ndliwa mindzilikano Mtintshava Milambu a ni tivi ku mapatu ke a ni tivi swa mapatu kambe hi ku twenini 0860002543 timhaka ta mina na mina laha ni tshamaka koho a ni vhota comprehensive a ti-efe sweswi ve ri ni vhota a ri tlhavile a ni swi tivi ku swi susumete hi yini se ve ri ni ya vhota a ri tlhavile swi vula ku mina se ni ya katsiwa ni ya katsiwa na a hi amukeleni n'wana loyi nhlekani Nhlekani minjhani? hi pfukile sesi minjhani Pfukile. ahee sesi wa mina Ni la ta khumbanyana le ya mathekisi. Ni tshame ni hleka ni ri nexe mara a swi nga hlekisi a swi vava hi leswi a xi ri hi xiswona. Ku na renge a yi busy ngopfu hi ti-weekend ku vanhu vo tala va nga ri ku tirha tirheni.
ku ta vafana vambirhi hi ri ndzeni ka taxi yi nga ri na vana vanharhu va ku lava va fika va langusa taxi leyi va swi vona ku nkarhi wu ta va ba lomu va yaka kona hi ku tisa ku na tin'wana leti ti hindzaku hi sayiti rin'wana ta pipipipipiti swantswa va hindza va ya va yima ka patu leriya va ta kota ku kuma xo famba nkarhi na nkarhi ni mi byela ku va hlayeleriwe ku va nga va se va fikini ka patu leriyani na ku huma taxi layiche va ti-driver tinganingani ti ya fika hi ku pipipipi hi ku a va nga yi tivi a va yi lemukangi va yi yimisa vakhandziyi taxi yi va teke yi va vuyisa lava nga suka kona hikuva va vona ku nkarhi wu ta va ba se maswo ku ya ti-taxi ta ya hi ndlela nyana yin'wana i ndlela yin'wana hileswaku xikolokolo nguvu ya hambi ya ha ri ya Pitori kumbe se ya Tshwane kumbe ya Cape Town se ma swi vona ku nkarhi wun'wanyani mi tshikeleriwa ehenhleni ka timfanelo leti n'wina a mi ri ku ti tirhiseni ta n'wina ku ya hi vona a ma ha fanelangi ku langa nchumu eka va ngo landza movha a vo twisisa ku na leti tin'wana ti hindzaku ti suka kun'wana leti ti tshambaka ti kha ti thawuta ti ya adorobeni ku vona a va ya dorobeni ku ri na leswi va ku va ya swi endla ene va jahile va nge yimi ka renke leyiwani va yimela ku taxi yi tala ene a ku busy ku miyerini mara va landziwile va vuyisiwa erenkeni va tata va ta tshama se ma swa ku ntshikelelo wun'wanyana na wona wolowo se va vuyisiwa taxi loko se va tatisa n'wina va vuyisiwa ka taxi leyi va nga fika va vutisa ku yi ya kwini va ku va ku hi ta famba khale ivi va fayetele hi milenge va ya le kwini a patwini rin'wanyana lava nga ta kuma leti nga ta va ti kha ti suka kun'wanyana ti kha ti thawuta ti ya dorobeni ya no kambe ku vona ka n'wina a ku fanele ku ndleka yini sese hi ku anakeni na van'wamathekisi va ta mi byela ku na hina hi ngheni ka bindzu leri hi kha hi lava ku pfuna n'wina se ma hi jikela na ni tini a renkeni ni lava xo famba mara loko se ni langusa nkarhi wa mina a wu ni pfumeleli ku ni nga tshama nkarhi wo karhi ni tshikeni ni endla leswi ni vona ku swi ta pfuna mina ku taxi yi nge suki hi mhaka ya ku mina ni jahile yi nga ri na vanhu se mina ni tshike ni endla leswi swi nga ta pfuna mani mina anakeni vumbiwa byi nge mi pfumelelaku ku mina mfanelo ya ku langa lexi mi lavaka xoho mi dya lexi mi lavaka xoho ni tiva xikhwama xa mina ni tiva na leswi ni lavaka ku endla swona se a vo endlela va timovha ntsena va endlela munhu un'wana na un'wanyana lero customer yin'wana na yin'wana a yi fanelangi yi hindza hi le matihlweni ya vona swi nga va swi vangiwa hi ku va na makwanga kumbe ku vele ka ntshikelelo a vo va ka ntshikelelo na vona ka n'wana mani hi makwanga ntshikelelo loko ku ri hi ku tirha i owner yi lava mali yo karhi wa fika n'wi hlamuseta ku hayi khona namuntlha swo ka swi nga ri ku endleni a na ha swi le henhla ka vulawuri bya mina a swi le henhla ka vulawuri bya mina na mina na tirha mara loko ku nga tirheki a ku tirheki ni mi twi hi swona Khensi inkomu sesi 28 minute ku pela awara ya 12 nongonoko hi le ka Afrika wa vulavula la enhlekani hi mi amukeri ka Munghana Lonene FM enhlekani Impukile njani Khalanga? hi pfukile papa ni hlambane vutomi mani fambe ni ya tliliniki nkowankowa ni la ku ta pfuneka hi mhaka ya tino ni fikile kwala a ku nga lo tala swa nchumu loko ni ta va ni pfunekile se na vutshana swi vona ku ndhawu leyi a ku na xitafu titliliniki ni yi tliliniki ma 2020 2021 se ni vutisa ku va tirhelani ku kasi wa yi nga va ko vana va tirhi ndhawu va ku vatirhi van'wana ve pensionini n'wana va lovile se da swa ka ha na vatirhi mfumo wu ri a wa ha ri na budget ya ku thola vatirhi va ku mi n'wi vona loyi a tlilinaka laha tlilinari ko va munhu wa yi one ene i tirha hansi ka munhu a ngo va a tirha ka mfumo i tliliniki yihi leyi mi vulavulaka yona health center hinkwanko health center laha stadium la stadium loko ni nghena toilet ya ko nga ku toilet nga ka ya tirheriwi ndhawu liya mafastera matirhelo swa vava khanani se mi hleketa ku yo va ku pfariweni health center kumbe ku endleka yini ya ha nyika vukorhokeri ku ya hi laha byi languteriweka ha koho hi ku vona ka n'wina a ka ha nyiki vukorhokeri sinako because sister va ri ko va na sister yin'we
loko a ya ku beberiseni hala i fanele ta tsutsuma hala a pfuna hala un'wana a vabya se loko government loko va na ku va department ya health va ri yini va ri budget va ri budget a yi kona kambe swin'wana a swi vangiwi hi vo vaaki mi kuma ku phela vaaki vo tala a va ha swi lavi ku ya ti-health center va vha va tsutsumela Lethaba va tshama va ri ku rileni Lethaba ku vanhu vo humelela le awa a yona va ri khale va ri lava a va koti ku tirha because ku na shortage ya staff se problem yi la ka health lava a vona loko mo languta kahle khale ti-department hinkwato ta mfumo a ka na lexi fambaka mfumo lowu nga ko wu le ku honeni swinene vanhu vo ze va lova loko va Lethaba ku va na nchumu munhu wa ya Lethaba a yena mpundzu sikisa a tlhava ya nga pfunekanga makulayini n'wi biha ku hava sweswo no mi byela khalanga ni byeli swilo leswi ni swi tivaka munhu a ku a ni Lethaba a ku tela ni zangi ni pfuneka a ku tela ma yi vona ku ri njhani vanhu yoleyo loko ku ri ku yi kona yi ta fanele yi landzeleriwa ku hava xibedhlele xi nga tlherisaka munhu xi ku layini ku bini a swi kona sweswo yi va yi bile 4-5 vachayeli va ta endla njhani a phela a xitori leswi a va garingani va reality leyi hi vonaka yi humelelaka xambirhi a hi fanele u pfumela ku mfumo lowu wu hi ferile wu hi tsandzekile vanhu vo tala va lova a tshame benjini va nga se va pfuneka voni kwalaho nemetrimani kuma tlhelo mhaka ta mahungu papa ni khensile swinene tlhelo rero kambe hi ta hi landzelela leya ya ku na ku munhu a tlhela a Lethaba hayi ni ta va vutisa CEO ku swi koho swa muxaka kumbe ni ya kunene hi a ni tshembi kambe mani kosi na te sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndlela na ku bula na prof Themba Sono la va tshame prof va vula leswi ukayelele eka Afrika wa vulavula president wa n'wina president Donald Trump wa United States of the America va kombisa timhaka ta ku ku na mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran kahle ku endleka yini la prof ku endleka lexi vugevenga byakwe u hluriwile vugevenga byakwe i ku va ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko wo fana na vo Venezuela laha a nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa atironkweni ya le New York manjeni Iran va kumile ku ri na yoho wa Iran ya swi kota ku hoxa makhari palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sahi va twenini ku leswi nge le ku endlekeni sweswi ku nga va ka ha ri xikombiso xa ku i hluriwile Donald Trump ku nga va ka ha ri xikombiso xa ku i nghene ka nyimpi leyi a nga ta ka a nga humi ku endleka yini prof nhleka anhlekani amshawuta hinkwenu na yena khensa na yena a khensa prof loko mi tinyike nkarhi wa ku bula na yena a hi sunguleni kwalani ku leswi nge le ku endlekeni sweswiwani a xikarhi ka Iran na America ku na memorandum of understanding hayi sweswiwani loko i bana ni ba ku la ku endlekeni ka yini kahle swi kombeta ku ri Netanyahu a nga rhandzi ku twa nchumu hi memorandum of understanding leyi ni vulavulaka hi yona mativa vhiki liya yo hindza a va hoxana Trump na Netanyahu a va hoxana marito o karhata ngopfu Trump a ku wena Netanyahu wa hlanya mihleketo ya wena a yi tirhi kahle manjeni i va Netanyahu a ku swi lunghile ke hi ta yima hi vona ku ri wena u endla u ri yini i va Netanyahu i va loko a nga tshiki ku hlasela Lebanon siku rin'wana na rin'wana a bomba ma-Hezbollah le Lebanon a endlela yini Netanyahu a endlela ku ri Iran yi nyangatseka yi ku kasi manjini leswi hi nga endla memorandum na America and hi twanile ku ri Israel nga ka yi nga hlaseli Lebanon hi ntswini leswi na hina manjini nge a hi hlaseli na swikepe leswi swi rhwalaku tioli to huma ku va Kuwait na vo Qatar na vo United Arab Emirates iva manjini
kasi leswi a ku ri Netanyahu a endla hi vomu ku ri Donald Trump a vuya la nyimpini ya Iran iva manjeni loko Iran yi hlasela swikepe leswi swi yaku kwale ka Kuwait iva manjeni Netanyahu a Iran ka Donald Trump a ni ku byerile ku ri nyimpi leyi a yi nga heli a yi dlayeni Iran a yi hetangi ku yi dlaya so a yi ye mahlweni hi endla sweswo futhi so hi leswi endlekaka leswi manje na vo tala va ma-Zionist va le America va tirhi ka Trump va ku pfuna Netanyahu u nga yimi le tlhelo pfuna Netanyahu loko u ngo n'wi pfuna vanhu va wena lavo lava ku ri va hlawuriwa hi November 4 lembe leri hi ti-elections hi ta va nyika timali ku ri va hlula so manjini Donald Trump ke u koka hi swilo swimbirhi u koka hi Netanyahu ku ra weka Iran and a tlhela a koka hi ma-Zionist laha America hi leswi endlekaka se swi veka xiyimo xa the Strait of Hormuz ka xiyimo xa njhani prof lexi vengeri hi xi le ku tlimbeni ikhonomi ya misava Strait of Hormuz Iran sweswi manje yi joyini na Oman Iran na Oman va ri Strait of Hormuz hi Strait of Hormuz xa Israel hi Strait of Hormuz xa America hi Strait of Hormuz xa matiko ale Persian Gulf so manje Netanyahu a nga swi rhandzi sweswo ku ri Iran ku va yona leyi yi controlaku Strait of Hormuz and manje na Netanyahu na yena wa swi vona ku ri Iran ya ha ri na matimba ngopfu ku ri ntirho lowu yi nga wu endla lembe leri ro hindza na ntirho lowu yi nga wu endla futhi lembe leri ka Iran a wu swi hela so a hi vuyeli futhi yi endla Iran ku ri yi tlhelela ka leswi Trump a nge to the Stone Age hi bomba to the Stone Age hi dlaya civilization ya Iran hi leswi va la ku endla swona sweswo loko nyimpi leyi sungula prof swin'wana swa leswi nga vulavuriwa hi president Donald Trump a ku ri timhaka ta ku nga hetelela ku cinciwa mfumo kambe swi tikomba swi va tsandzeki sweswo ngopfu loko mi languta nkosi wa supreme leader swi nga ka hikuva ni ma vona leswi nga endleka masiku lawa o hindza loko va hlayisa Ali Khamenei loyi a nga dlayiwa hi February 28 ku tele ti-millions na ti-millions ta va ma-Iran va ku hi yima na nkulukumba supreme leader loyi a nga dlayiwa and manje hi yima na nkulukumba supreme leader n'wanakwe loyi a nga koho sweswi so manjeni na le abukwini ya mina leyi se manjeni ka republishwaka ni tsarile ku ri lexi Trump na Netanyahu va nga xi endla va endlile lexi hi xinghezi hi nge it's a blood feud swi vula ku ri hi ku ta va na rivengo ra malembe yo tala ngopfu laha a taku Iran a yi hluriwangi Netanyahu a yi hlulanga Iran America a yi hlulanga Iran kambe ma-Iran ngati ya vona ya havila hi leswi vana va vona 160 ya vona va nga dlayiwa va ri xikolweni leswi manjeni varhangeli va vona na supreme leader wa vona va nga assassinatiwa va nga ri anyimpini va lo tshamela makaya ka vona va ku manjeni hina hi fane ku ri hi yima hi xima so Netanyahu na Trump va endlile ku ri Iran tiko ra Iran ku va xilo xin'we vanhu va le Iran va yimile swin'we ku ri a hi tiyiseleni hi endla ku ri Israel na America yi nga pfuki yi ku yi hi hlurile ene ku na matiko man'wana wona laha a yimaku na vona ku fana na China na Russia kambe lexi manjeni xi nga endleka hi nyimpi leyi hi lexi
Saudi Arabia na Kuwait sweswi na Qatar va ri yini va ri a hi yimele na America nkarhi lowu hinkwawo hi hleketa ku ri ta hi pfuna so hi endlile xihoxo hina hi nga ma-Arab manjeni a hi vuyeleni hi endla xilo xin'we na ma-Muslim a hina a Iran manjeni Netanyahu tshovile ke a ku leswi manje America a yi tekile vanhu ma-Arab Council States ku ri va hansi ka America sweswi manjeni va suka va lava ku endla xilo xin'we na Iran so a hi endli ku ri Iran na ma-Arab lawa va nga vuyile va va xilo xin'we i xin'wana lexi manjeni va lava ku xi endla Jerusalem na Washington. se loko hi ka hi tsela ka tlhelo rero ni lata ku hi vulavulanyana katsongo hi timhaka ta Kyiv na Moscow mi nga si famba prof kambe a hi tseleni hi leyiwani ku yi ya helela kwihi ku ta hetelela ku va nyimpi leyi ku ngo to pfuka kha ku lwiwa siku rin'wana na rin'wana kumbe ku ka ntshamiseko loko ku faka hi ku vonaka ko fana na le Sudan ko fana na le Libya se ku le ku ngheneni na kwale Lebanon se ku le ku ngheneni ka timhaka ta la Iran leswi swi nga ta endla ku Gulf hinkwayo leyi ti komba yi nga ri ku tshamisekeni. A ni ri ma vona ku ri Israel yi endla yini yi na endla xilo xi va nge permanent war. Permanent war yi le kwihi yi le a Gaza yi le a West Bank yi le a Lebanon yi le ka Syria abo Kuneitra nabo Bekaa Valley nabo the Golan Heights kwale Syria manjeni Israel yi lava ku ri yi endla yi extenda yi lwa yi pfuxa yin'wana ka Iran so swi lava ku pfuxa yin'wana na Turkey hikuva ni Netanyahu u ri wena Trump hi mhaka ya yini u xavisela tiko ra Turkiya ti F-35 ti fly machine leto dlaya ngopfu u nga yi endli tani so u lava ku ri Turkey na yona ku va na nyimpi ku ri ka Israel ku va na permanent war leyi America yi nga ta dzumba yi seketela hikuva Netanyahu u lava ku endla lexi va xi vitanaku attack Israel swi vula ku ri greater Israel swi vula ku ri Israel leyikulu yi fana na matiko lerikulu ku fana na America hi leswi va lava ku swi endla. Timhaka ta nhlawulo lowu wa n'hweti leyi ya Ndzati ti nga va ti ka ti nghenelela ta ku va kumbexani ku na ku vulavula ka ku Benjamin Netanyahu i na xiphiqo xa ku loko nhlawulo wo hetelela wu va koho swi nga hetelela swi kumbexani loko tinyimpi leti ti komba ti hela a lahlekeriwa hi matimba a ya khotsweni timhaka ta nhlawulo ta hoxa xandla ka hoyihoyi leyi nga kona laha. Ta hoxa hikuva ni Netanyahu a nga lavi ku ri nyimpi leyi hela ku fika nkarhi wa ku hlawula le ku taku ka Israel hikuva u yimile kona hi manjeni loko a ngo huma xitulwini u ya tirongweni hikuva ni fanele ku ri a tenga hi vugevenga lebyi a nga swi endla a Israel hikuva ni va suspendele crime ya ku ri a ya court so manjeni u yimela swona loko ngo hluriwa hi tihlawula loko ku nga ta va kona kumbexani ku ngo va ka rhula katsongo ka tinyimpi leti Israel ti endlaka na ma-Arab kambe swi ta tlhela swi pfuka futhi hikuva ni va fana vanhu lava hinkwavo ku lava ku ri va endla xin'wana na xin'wana lexi xi nga ta khoma America ku ri yi dzumba yi rhumela matlhari yi rhumela ti-billion na ti-billion ta ti-dollars a Israel leswi va lava ku swi endla permanent war permanent profit permanent governance. A hi languteni nyana katsongo ka Kyiv prof mi nga si famba a ku ri na NATO summit sweswiwana khale le a Turkey leyi ku nga vonaka Vladimir Zelensky na President Trump va vulavula hi ndlela yo hambana na leyi va nga vulavula hi yona loko va hlangana le a the Oval ivi van'wani va ku i mhaka ya ku Kyiv yi ti komba yi kha yi kota ku hlasela
na Russia le a timbiteni ta oil leswi swi komba ku yi le ku veni na matimbanyana se Trump i lava ku tikuma a ri ka ndhawu leyi ku nga na ku humelela n'wina mi le ku voneni xifaniso xa yini la Prof? No, kuna sweswo akuna Ukraine or Kiev leyi hlaselaku ti-oil ta Russia leyi hlaselaku ti-oil ta Russia hi vanhu va NATO hi vo va nga aka Ukraine hi vona va sukumetaku ti-drone leti na ti-missile leti ku ri ti nghena le Turkey a ya ha ri na matimba wo lwa manjeni va se va vonile vanhu lava va nga tisa hi Joe Biden va European lavo Joe Biden a dzumba vulavula ku ri hi ti-friends and partners vanhu Europe hi vo lava va nga le nyimpini hi vanhu va Britain hi vanhu va Germany vanhu va Poland hi vanhu va France va pfurha lavo va controlaku leswi matlhari lawa a nga rhumela hi Joe Biden so manjeni leswi mi swi vulavulaka swona swa Zelensky leswi loko va ri le Turkey le manjeni u kombele ku ri Donald Trump a va nyika ti-Patriot missiles manje i va Donald Trump a pfumela ku ri ndza pfumela ku ri wena Zelensky u va na ti-Patriot missiles a Ukraine byi nga humi America wena u kota ta ku nyika license ku ri u ti endla tani and manjeni u tsakile hikuva ni Zelensky ni tsundzuka ku ri mfana ku ri mita ku ri hi mujuda loyi a nga xilo xin'we na Netanyahu so va twana ku ri a hi endleni ku ri Ukraine yi tiya loko Russia yi tiya manjeni ti ta kota ku hlula matiko lawo a le Middle East la ma-Muslims. Ya xiyimo i xiyimo xo tika na namuntlha mahala Prof loko hi kha hi hetsela mahala timhaka ta ku hi nga va hi kha hi nuhetela timhaka ta nyimpi ya misava ya vunharhu yi le kule ngopfu hi nga swi hleketi hi ngo ti hluphekela hi ikhonomi hi ku anakeni nxavo wa mafurha wu to tshama kha wu tlakuka kambe ku hi nghena ka nyimpi ya misava ya vunharhu a hi le kusuhi na swona a hi le kusuhi na swona hikuva nyimpi ya misava ya minharhu yi ta heta xin'wana na xin'wana hikuva ni na tiko leri nga ta pfumela China yi nga pfumeli Russia yi nga pfumeli ku ri yi hluriwa yi ta tirhisa ti-nuclear so manje na Trump na yena leswi a nga xigevenga wa swi tiva ku ri Russia yi ta tirhisa the-nuclear weapons u swi tiva kahle ku ri China yi ta tirhisa ti-nuclear weapons so a va lavi nyimpi ya misava hinkwayo ya vunharhu va lava tinyimpi letitsongo nyana ku ri va ngo hlula matiko lama tsanana lawa wo ka nga yingiseli loko va sa a ku China la tsutsuma la loko a ala munhu so manje a va lavi sweswo va lava ngeteri loko ku endla lexi va ku ya vas manjeni vatekiya a va pfumeli va Iran a va pfumeli Russia na a yi pfumeli na China na yi nga ka yi nga pfumeli so yi nga ka yi nga vi kona nyimpi ya vunharhu World War III ku to va tinyimpi letitsongo ti fana ti endlaka sweswo veri mi hlamuselanyana katsongo kahle nuclear weapon i yini hi ku hi swi vulavula ngopfu la kambe hi swi teka ungeti un'wana na un'wana wa swi tiva Prof kambe swi nga endleka van'wana va nga swi tivi na ku Afrika-Dzonga va ri na yona this nuclear weapon mi nga hi pfuna kwalaho no Afrika-Dzonga a yi zangi nga va na wona kambe lexi nga endleka loko nkulukumba John Foster loyi a ri prime minister ya Afrika-Dzonga hi 1976 loko a ya eIsrael a ya kombela Israel ku ri Israel yi nga suki la Afrika-Dzonga hikuva a va endla ti-nuclear weapons leti atomic bombs ni nga mi byela njhani ku ti-atomic bombs hi swi fana na leswi nga endleka a Hiroshima no na Nagasaki hi ti 6 ta August 1945 na ti 9 ta August 1945 loko va bomba hi to ti-nuclear weapons ma vona America loko manje yi vona ku ri hey
Japan yi dlayile ma-Amerika vo tala ngopfu hi nyimpi leyi. Mm. So i va yi rhumela atomic bombs yaleyo. I va hi yona nuclear weapons leto ke. Manjeni ke hi swona leswi Iran yi nga na swona. Hi swona leswi Israel yi nga na swona. Hi swona leswi Pakistan yi nga na swona. Russia yi nga na swona. China yi nga na swona. Korea yi nga na swona. Britain yi nga na swona. Na Pakistan yi nga na swona. Kambe Germany a yi na swona. Kambe Germany na yona hi yo yi nga sungula ti-nuclear weapons leti. Hi 1944. Se hina mbuyangwani Afrika ku hana tiko na rin'we ri nga na nuclear weapon. Ya. A ri kona na rin'we. Leri swa Afrika-Dzonga swi tsandise hi yini? A ku nga va nuclear weapon a to ndliwa kona hi Israel. A ti endla Israel. Manjeni mina Bhuna a va se va rhumelela Israel va ti tiva. Manjeni i va loko Mabhuna vona ku ri heta ANC ta heta yi hlurile la. So manje loko ANC ngota i va yi teka mfumo lowu. Loko hi ngo endla ti-nuclear weapons va ta va na ti-nuclear weapons. So ku ta va Afrika ya vantima leyi nga na nuclear weapons va ku hi nga ka nga yi swi pfumeli. I va America na Israel na apartheid South Africa va twana ku ri no Israel yi fanele ku tshika ku pfuna Afrika-Dzonga ya apartheid ku ri va yi va na ti-nuclear weapons. That's why after 1977 i va yi loko va stopa ke swi nga vi kona swa ti-nuclear weapons ta Afrika-Dzonga na Israel. Loko namuntlha loko mi kha mi vona tiko ra n'wina sweswi ri nga xiswona prof, loko a ho va na nuclear weapon a hi ta va yi ri tiko ra njhani? No, a hi ta va yi tiko ro onekeni hikuva ma vona hina vantima ma swi vona ku ri swigevenga leswi swi nga kona njhani. Vona ka maphorisa hina ku va ku general lexi, brigadier lexi, major general lexi kumbe va ku sweswi va le ku tengeni. A khomiwi. Manje a hi na vanhu lavo hi nga tshembekaka ku ri hi nga va na matlhari o dlaya ngopfu i va hi tshembeka. Hikuva vanhu vantima manjeni hi tikombetile hina van'wana loko a ha endla ti-policies khale a hi hleketa ku ri hi Zaire na Nigeria leti ti nga bola. Kambe sweswi se hi vonile ku ri Afrika-Dzonga na yona hi borile ngopfu. Vanhu va ka hina maxaka ka hina a va dyondzi a va lava ku tiva ku ri loko va nghenile ka ti-position ta matimba ta rifumo va endla va teka timali ta vanhu va nghenisa swikhwameni swa vona va nghenisa tibangini ta vona va endla leswi va swi rhandzaka. So hayi vanhu lavo hi nga tshembekaka ku ri loko hi ngo va na matlhari a ti-nuclear hi ta tiva ku tirhisa njhani. Tiko leri ri havaka ti-borders ti pfumelaka un'wana na un'wana a nghena a endla leswi a swi rhandzaka. Maphorisa lawa o ka a nga tiviki nchumu ku ri hi na ti-intelligence kambe nsini ku ri swi na swigevenga. U vona swi xava na ma-politicians u nga vona vanhu va le parlamenteni sweswi va le swikhwameni swa swigevenga swa maphorisa. So manjeni sweswi u ta ku hi vanhu lavo hi nga va nyikaka matlhari. So hi se hi kombetile na vanhu na malungu va le America na va le Europe na matiko man'wana ku ri hayi na lavo hi nga tshembekaka hi swilo swa matlhari hi ta endla ku ri hi vanga tinyimpi kun'wana na kun'wana. So va endlile kahle loko va yi sivela ku ri hi nga vi na ti-nuclear. Na leswi mina ebukwini ya mina ni nga tsala ku ri matlhari a ti-nuclear a nga laveki. Kambe loko Iran yi nga endla matlhari a ti-nuclear, Israel yi ta stopa, yi ta tshika ku tsumba hi hlasela vanhu hikuva yi ta tiva ku ri va na matlhari a ti-nuclear. So nge Iran a yi ri na matlhari a ti-nuclear, Israel a nga ta va yi endlile sweswo swi nga swi endla na America yi nga ta va yi endlile sweswo swi nga swi endla. So loko ku ve va swi tiva ku yi hava hikokwalaho ka yini ku kha ku huma hungu ra ku yi na yona? Hi ku hemba a ni ri manjeni va lava ku ri yi nga vi na matimba. So va swi vona ku ri Iran yi na 100 million ya vanhu
and loko yi ngo va na matlhari o tala Israel yo va na 10 million ya vanhu loko yi ngo va na matlhari alawo ku ta fika siku leri manjeni wolo irana ngo ai hoxe matlhari lawa hi kona hinkwaswo leswi nga kona Israel so va swi tiva sweswo manje va sivela ku ri Iran yi va na matlhari a yi va siverile ku ri Pakistan yi va na matlhari va ku ha yi lavi Islam bomb ha yi lavi Muslim bomb kambe va karhi va lava Zionist bomb ku ri va lava Christian bomb so hi leswi manjeni va ringaka ku sivela Iran ku ri yi nga vi na swona Nemetwel Prof. Nikhensi. na thanks Inko Professor Tembason balava kha va vulavula hi tlhelo rero hi ndlela yale ntsava mi swi twile ku xiyimo xi njhani ni le ku languteni ku Afrika-Dzonga hi ri na matlhari ya nuclear no hleketa ku loko ni kha ni languta leswi tiko ra hina ri nga xiswona ni nge vuli ku ni hleketa yini mihleketo ya mina ni mani vuli mihleketo la loko ri na swi vula na timinete tinharhu 3 minutes ku sale timinete tinharhu ku va hi nitwa ku loko ri na swo angula ka leswi prof wa kha vula swo kumbe ku tatisa i nga hoxa xandla ni nga se vulavula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi timhaka leti ti khumbaka timhaka leti khumbaka advocate Mkhwebane andaka sweswo se hi ta kota ku va hi twa n'we kwala mi nga koho ka nomboro ya le ya ntolovelo 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku mhaka n'we yi ri yini loko hi kha hi vulavula ka timhaka leti hi nga eka tona hi ndlela yaleyo Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ungayelele eka Afrika wa vulavula President wa n'wina President Donald Trump wa United States of the America va kombisa timhaka ta ku ku na mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran kahle ku endleka yini la Prof ku endleka lexi vugevenga byakwe ku hluriwile vugevenga byakwe i ku va ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko wo fana na vo Venezuela laha nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa a tironkweni ya le New York manjeni Iran va kumile ku ri na yo wa Iran ya swi kota ku hoxa makhari Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula mani kosi na Chauke va ntisela tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara va ntisela mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi ta twa ku nwa miri yini a hi yeneni ka vona hi ndlela leyi Munghana FM Makombandlela ungayelele eka Afrika wa vulavula na xin'wana bootpack lexi ni nga xi vona ni wu landzelele ngopfu nandzu lowuwa na ti-comment ta kona hinkwato na lava va ti vulaka ti-analyst me hi ku twisisa ka mina ni ndlile political science exikolweni hi ku twisisa ka mina loko i analyze xilo a wo xi analyze hi ku zonda Ramaphosa hi ku na leswi hi swi vitanaka critically analyze u fanele u veka ti-advantage na ti-disadvantage na laha a nga right kona na laha a nga wrong kona mara aka ti-analyst hinkwato leti ni nga ti yingisela ka SABC TV ni ti yingisela ka Munghana Lowunene I want to commend one person Mrs. Bootpack munhu loyi ni n'wi rhandzaku a nga bias aka ku analyze swilo swa yena good enough Mashego I analyze ntiyiso a nga analyze ku ni wa ANC or ni wa EFF or ni Zonda Ramaphosa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hayi khalangana vayingiseri va Afrika va vulavula na khoma leya swikhumbani leya mathekisi van'wamathekisi a va pfumeli ku ri va dyini nkarhi lowu va nga dya wona se swilo swi jikile nto ni vilelango ni kwaniwara ngopfu loko ni twa sesi va kha va hlamusela hi laha va nga fika va tekiwa va kha va famba va ya ku hayikeni va ku a va ti va ta tshama thekisi yi ta tala njhani thekisi khalanga hina ha hi dorobeni sweswi
hi tiseriwa hi swithuthuthu hi tshame makaya se a va pfumeli ku ri bindzu ra vona a ra ha ri na nkoka inkomu Mkhalanga. Nhlekani Botphet, mina ni lava ku vulavula hi le ya mathekisi. Taxi yi nge layichi renkeni Botphet 5 hours ku nga ri nkarhi wa busy hinkwenu va hi kha hi tirha hi nkarhi lomu hi ya kona ka pfala ku endleka yini. Why vona va nga endli ku taxi maybe yi va na 6 wa vanhu or 7 wa vanhu loko va vona ku yi layichini boma 2 hours ivi yi tlakuka yi ta layicha hi ndlela yi kha yi ya dorobeni than ku va kha va hi fostela ku hi ya tshama renkeni lomu hi ya kona ku ze ku pfala. Vaxumi vahaxi va mina vo rhandzeka swonghasi na mina la ku nghenanyana ka leyi wa ya matekisi leyi. Hayi me lexi xi ni tsakisa titekisi ta kusuka la Mkhuhlula crossroad ti ya Thula Mahaxi. Titekisi leti a ti hlweli ni hambi wo jahini ta khavhara nkarhi loko yi fika yima 10 minutes va n'wi bela fleet driver a nghena hambi yi nga ri na munhu hambi na munhu un'wana hambi yi nga ri na munhu yo famba. Loko yi fika Thula Mahaxi yi fanele yi suka ya Kenuku 10 minutes ya tlakuka na ti-driver ta koho i kuma va mbale kahle va mbala clean a va mbali ku fana na ti-driver tin'wani ka tin'wani tirenke i kuma taxi driver ya kona a mbale vest hale makhwapeni ku hume misisi hlometeri na vo ti-driver leti wa kun'wana a va tikhomi kahle lavawo ku ngo va vulavula hi vakhandziyi ntsena lava va nga laha kuma va mbale formali a va mbali swo koma ni. Botphet na Cindani Botphet ma vona leswi swa tithekisi industrial thekisi Botphet vanhu lava na pressure Botphet pressure ma vona sweswi petrol yi nga khuphuka timovha ta ha koti ku kuma mali leyi faneke ti yi kuma na ti-owner a ta ha koti ku kuma mali leyi faneke ti yi kuma Botphet problem leyi nga kona Botphet timovha leti ta durha movha leti ta durha Khalanga loko a vo zamanyana ku ri lava va tibenge va kota ku ri na government va hungusa xibalo xa tithekisi ti hakelela hansi movha leyi ya hakela mati wa Botphet taxi ya hakela 16,000 sweswi before yi nghena insurance yi hakela 16,000 u nge se hakela swin'wana na swin'wana leswi swi nga ndzeni ka yona ya sevhisiwa ti-brake pads se mi ni byela ku ri Botphet namlosa Botphet aka Afrika wa vulavula mi vulavula na Hosi Khosi mina ni la ku nghena ka leya mathekisi leya mathekisi Botphet ya hluphanyana hi ndlela leyiwani mi kuma ku mi la ku ya a Joni Botphet mi fika mi nghena thekisini kumbe hi 9 hi 10 mi kuma ku yi teka 4 hours taxi leya a yi se tala kumbe yi na 3 wa vanhu loko u famba u ya hiking spot u kuma lava association va pfarini ku vanhu va nga hayiki so ya tithekisi ya hlupha Botphet ni nga mi nyika xikombiso xin'wana futhi Botphet ma vona laha ka Spa a Mopani Spa ku la chaka mabazi ma ku ta Joni mabazi hi 7:30 a ma ha laveki wa swi kota ku va hlongola mabazi va tithekisi va fanele va layicha i nghenisiwa ndzeni ka thekisi mi kuma yo va na 3 wa vanhu bazi ri fambe hi 7:30 mi kuma ku thekisi ya suka hi nkarhi muni hi 1 a wu fanelangi endla alternative yin'wana loko ni ta alternative yin'wana wa holovisiwa so ya mathekisi yi ba ritshuri because of swilo swa vona a swi hlangahlangani swona. Alright ni mi twini kambe na mi twa va kha ma tisa swivangelo hinkwaswo kumbexana hi ta fane hi bula na yona yaleyo mhaka kambe ni lava ku landzelela muyingiseri loyi ni lava ku landzelela muyingiseri loyiwani hi ku ni twa ku ye i ri yini kahle ni tlangeleni yena Botphet na Cindani Botphet ma vona leswi swa tithekisi industrial thekisi Botphet vanhu lava na pressure Botphet pressure ma vona sweswi petrol yi nga khuphuka timovha ta ha koti ku kuma mali leyi faneke ti yi kuma na ti-owner a ta ha koti ku kuma mali leyi faneke ti yi kuma Botphet problem leyi nga kona Botphet timovha leti ta durha Khalanga loko a vo zamanyana ku ri lava va tibenge va kota ku ri na government va hungusa xibalo xa tithekisi ti hakelela hansi movha leyi ya hakela mati wa Botphet taxi ya hakela 16,000 sweswi before yi nghena insurance yi hakela 16,000 u nge se hakela swin'wana na swin'wana leswi swi nga ndzeni ka yona ya sevhisiwa ti-brake pads se mi ni byela ku ri Botphet na ni mi twa kahle mingisero mina kambe pheme u nghena kwa bindini rero
miyo ya mvomo kumela kuva n'wamathekisi so hi na nghenelo ka ti-brick pads hi yo mhaka n'wina mi yima la mina ni yima la ncindana yima laya ko taniya ni khandiya la loko mi heta ku khandiya ncindana ya yimisa yi kha yi brika futhi laya mi khandiya sweswo a nghenelo hina hi ya la ya koho a ni na twela vusiwana mhaka ya ni twela vusiwana i mhaka ya ku timhaka ta ti-cost na mali leyi mi yi kumaka loko mi kuma yi tele hina ma hi nyika a mi hi nyiki loko se yi kayivela ha nghena hina ku mali leyi se yitsongo hi na nghenelo mi lo langa ku ya nghena ka bindzu rero kambe lexi vavaka i ku va mi sindzisa vanhu ku va va ya nghena aka thekisi ku ve a va lava ku khandziya thekisi sweswo swi nga xiphiqo mi kandziyela timfanelo ta vona ma va mhaka ku ta durha sweswo vulavula ntiyiso mi yingiseriwa ma hi nge ngheni hina kwalano ngheni helo mi lo langa na loko mi kha mi sayina siku leri va kha mi byela sayina la ma stock installment leyi no sayina la a mi vula ku mi ta mi ya koka vanhu mi va nghena ene hi tithekisi hinkwato ku na van'wani va landzelelaka milawu kahle ni to na vula ni ku association yo fana na leyi mi vuya mi ta ni luma kwala a ni ta vula mina ni ku lava va landzelela milawu loko khandziya thekisi ya giyani ya a Polokwane a wu vi na swiphiqo na ku khandziya Polokwane ya giya a wu vi na swiphiqo na nchumu a hi amukeleni advocate Ntsako Terence Baloyi hi bula na vona la hi twa kasi timhaka leti se ti laviwaka ka mfundhisi na timhaka leti laviwaka ka advocate Mkhwebane se ti hi ku parliament a yi teke xiboho musi hi vona a hi va amukeleni advocate Nhlekani Godpete xo tina lava yingiseri a khensa swinene advocate ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha kahle se lava va ti vitanaku LPC va lava yini ka advocate Mkhwebane kumbexani LPC yi tirha yini i yini Godpete LPC leswi nga yimela Legal Practice Council i huvo liya yi langutanaka na xinduti xa vayimeri kumbe hina vativi va nawu va langutela hina ku ri leswi swi endlaka swi va swi fambisana na vutihlamuleri na integrity na xinduti mayelana na vufambiselo ya swilo swa xinawu hi ndlela yaleyo se loko ku ri na munhu o ka a nga tikhomangi kahle la kombisa ku ri kumbe ku na vukungundzwani byo karhi matikhomelo yo karhi yo yisa ku hambana kumbe leswi hi swi vula ku ri bringing the legal profession's name into disrepute hi xilungu xa vahlampfa Godpete i la LPC yi nghena kona ku ri ku fanele ku va na matifambiselo na matikhomelo ya kahle ku ya vayimeleri va nawu se yi tirhana sweswo Godpete ku langutela timhaka to fana na tena kambe se loko mi kha ku langutiwa ka mhaka leyi laviwaka ka mani Mkhwebane yi mani Mkhwebane Godpete timhaka tikulu leti nga ka vona i xirhangi lexiya xa ku i advocate Busisiwe Mkhwebane so xirhangi lexiya xa advocate timhaka ta ku va admitiwile tanihi advocate se loko va admitiwa vito ra vona ri nghenisiwa ka nxaxamelo wa vayimeri va nawu kumbe vativi va nawu laha ku nga na nxaxameto so vito leriya ri tsariwa hansi a tibukwini leti ti langutanaka kumbe ti tshamaka tihofisini ta LPC a ri fanelanga ri va na xilapi so loko ri ze ri va na xilapi swa va khumba leswaku xindzhuti xa vona va xi vuyerisa ematshan'wini so hi yo mhaka leswiwani loko va langute matikhomelo ya manana Mkhwebane ku fika na kwale ka ti-impeachment ku fika na kwale ka ti-constitutional court loko a ta ehliwa kumbe a byeriwa ku i fanele a hakela ti-cost personally leswi a swi endla swi kombisa ku ri i nga ku ri a munhu la a tikhoma kahle kumbe leswi a swi vuriwa ku fit and proper person to practice kumbe a yisa mahlweni a vitaniwa advocate se yi lwela xirhangu xexiya xa ku advocate LPC ku ri tsandzwa xi susiwa loko ri i ta handla swin'wana xi va xi nga ha ri kona kha ku ri manana Wisiwa Mkhwebane ntsena kasi loko mi ku munhu wa admitiwa mi vula yini kambe mi ta vuya mi ni hlamula xikan'we loko ni vuya mavhengeleni hi ku ni lava ku vutisa ku na vayimeri van'wana a hi ti-advocate
kumbe xani hierarchy kumbe i xitepisi xa timhaka ta nawu ke lexi xi ndlaku ku munhu a za fika lava nge i advocate nakona loko ku ri ku xitepisi kasi loko se sweswiwani va voniwa sweswi va voniwaku so hikokwalaho ka yini ku va ku susiwa xitepisi hinkwaxo va nga tlheleli nyana ndzhaku xitepe xin'we kambe sweswo endzhaku ka loko ni hundzela John laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mingiselo Munghana Lonene FM tiva nawu advocate Ntsako Baloyi lava hi ngile ku bule na vona kanhlekani lowu va ta va hi pfuna ku twisisa ku kahle hikokwalaho ka yini ku fanele ku susiwa xitepisi hinkwaxo ku nga susiwi tlhelo rin'we leri a nga ta tlhela kan'we loko loko va ku admitiwini ku endleka yini a hi va twenini mitivo wa nawu a hi yeni mahlweni khesi loko mi ni khomela riqingho rero kasi loko va ku admitiwini munhu loyiwani ku va kumbe advocate swi va swi n'wi susa kwihi leswi swi tsandzaku ku loko se ku fika la swi nga n'wi tlheleriseli kona okay but va admitiwa i ku admitiwa a swi na xitepisi loko ize i fikelela ku ri i fane admitiwa i xiyenge xi ri xin'we xi ri xoxe lexi xi fane xi endleka ku ri vito ra wena ri ta ya ri hoxiwa ka nxaxamelo lowu nga ta languteriwa hi LPC. So it's either you are in or out. I timhaka to i le ndzeni kumbe i le handle. Se loko ze i fika i hoxiwa ka nxaxamelo luwa swi herini loko va twa nga ku matikhomelo ya wena a ma tshamisekanga hi lava nge ha ku susa mara loko se ni la ku landzela mhaka ya switepisi dotpet yi nghena hi tlhelo ra ku swa koteka ku ri ematshan'wini va ku ha ku susa ka nxaxamelo va ku no ha ku suspend sweswo hi leswi swin'wani loko ni cheka maphepha ya wona va swi kombisa ku ri loko ri ku wena court i nge swi koti ku n'wi susa wo n'wi suspenda ke leswaku vona va swi kombisa ku ri loko ri ku wena court i nge swi koti ku n'wi susa wo n'wi suspenda ke leswaku for ku ringana nkarhi wo karhi kumbe 3 years kumbe 5 years leswi swi ko tala swi humelelaku vo tala vativi va nawu kuma vo suspendiwa for malembe manharhu malembe ya ntlhanu endzhaku ka malembe manharhu malembe lama nga ta suspendiwa wona wa swi kota ku i tlhe in the application ku hayi se ni tirherini xigwevo lexiyani ni dyondzini matikhomelo ya ku as a muyimeri ni fanele ni khomisa leswi na leswi ni susani suspension ya mina ni kota ku ya mahlweni ni tirha tanihi muyimeri wa nawu so hi laha question ya n'wina ya switepiso yi fitaka kona but than ku kumbe no ka ni nga swi twisisi mitimu wa nawu mi ta va mi hi dyondzisa laha ku hi kota ku swi tiva a ni ri hina loko va ku munhu i la ku dyondzela ku va mutivi na muyimeri ku va muyimeri hi ndlela leyo i ta ya a xikolweni mi fika mi dyondza mi xi vitanani kambe LLB se ku na van'wani va vitaniwa ti-attorneys ku na van'wani va vitaniwa ti-advocate ni pfuneni ku twisisa ku na loyi a nga henhla ku na loyi a nga hansi kumbe ku endleka yini okay ku hava la nga henhla ku hava la nga hansi but lexi endlaku ri un'wana a vonaka ri henhla ka un'wana i ntokoto kumbe leswi vuriwaka experience loko ma ya xikolweni but mi pasa LLB ma swi kota manjheni ku mi ya a LPC leyi nga ta mi pfumelela ku mi fanele mi ya a court ku ri mi ta kota ku mi va ka nxaxamelo lexi nga tala ka n'wina i ku va mi teka decision ya ku ri mi lava va ka nxaxamelo va ku va advocate kumbe va ku va attorney mara hinkwaswo sweswo edense swi vula ku hinkwenu mi ti-legal practitioners mara a swi na ku i mani a nga henhla ka mani kumbe a ku na ku le henhla ka mani vuhenhla lebyiya byi ta loko endzhaku ka vo 10 years kumbe ya i 10 years leyi nga veki sweswiwani ku ri ku na lava vuriwaka ti-senior counsel loko i practicini i hete more than 10 years wa swi kota ku endliwa application so fana i vuriwa ku ri wena i senior counsel lero se i la switepisi swi nghena kona mara a hansi ka 10 years a ku ri na switepisi va hi fana hi ringana hinkwenu tanihi vayimeri va nawu a hi khale ngopfu mina n'we hi vulavule hi timhaka ta ku va huvo endla milawu yi teke xiboho xa ku va impeacha tanihi musirheleli wa vaaki kasi a ku ololoxiwa yini halaya
hala but the mtatsino ku public protector i sala ka administration obla ku sala ka mfumo kumbe ka government i timhaka ta ku ri ti-benefit wa ta tikuma ya mahlweni loko ku ri ku vini public protector se hetini keme ya wena kumbe se lexi a xi lweriwa kwalaha ka manana Mr Mkhwebane a ku ri timhaka ta ku ri i ta ya mahlweni a tekeriwa nhlokweni tanihi wun'wani wa loyi a nga za public protector na ti-benefit ta mfumo wa ha ta swi kota ku a ya mahlweni a tikuma se leswi a swi nga endliwa sweswo a swi lwisana ngopfu na sweswo a swi nga fambela hela na ku i muyimeri wa nawu a swi ri ngopfu ka timhaka ta administration ku i muyimeri wa nawu kumbe a swi nga ngheni helo na switsongo a swi ri swa mfumo na mafambiselo ya ximfumo na ti-benefits letiya ti tako na swiyimo sweswo hi swi kumaka hala ka mfumo kambe xiyenge xa LPC xi tirha ku fika kwihi ku na vanhu vo tala van'wani va ta kwala ka nongonoko walowo va kha va rila hi ku vayimeri va voho va nyamalale na timali vayimeri va voho va ndle leswi na leswiya kambe va kumi ku pfuneka ku na tatana Mhlaba va tili la antivi va fika kwihi sweswi hikuva ndzi tshama ni vulavula na vona eka mavhiki lama nga hundza na voho i van'wani va lava va nga khomisiwa tingana hi swiyenge sweswiya swa LPC swi tirha loko swi te yini xiyenge lexi kumbe xi koka ka swifundha hinkwaswo kumbe ku na laha ku nga na head office swi kona ka swifundha hinkwaswo swa nkaye but xifundha xin'wana na xin'wana kumbe province yin'wana na yin'wana xi kona laha loko munhu a nga khomekangi kahle a tsutsumela kona a ya kona so timhaka botpete lexi ni nga ta xi kombisa ngopfu xi tala ku humela i timhaka ta ku ko tala loko vanhu va rila mi kuma ku ri i rila ntsena i kuma ku a nga swi twisisanga ku ri muyimeri loyi a n'wi yimerini i ndle yini a nga ndlangi yini ku fika kwihi so ko tala LPC yi va yi kha yi kombisa ku ri loko i ta ka hina i fanele i va yi kombisa ku ri hi mpela ku ve na xihoxo xi nga endla hi muyimeri kumbe se leswi nga ku humeleleni na LPC leswi va nga zama ku swi kombisa i timhaka ta ku va ndlini leswi hi swi vulaka ku ri va dyondzisa vaakatiko ku ri ku na LPC mara ingaku va kombisa ku va ha xota ku ri mi ta ka hina loko swi te yini hikuva mi kuma ku ri munhu i ya ka vona ku ri ku muyimeri wa nawu i lo n'wi byela ku ri me case ya wena yi nge swi koti ku ya mahlweni na yona ivi a ku yini a ku ri okay loko nge swi koti ni ngo hakele 2000 yi lava back ivi muyimeri wa ku yi tirhile ivi va nga twanani kwala ivi munhu a tsutsumela ka LPC so swo fana na sweswo LPC a wu tshamangi na hi munhu loyi hansi na ku hi tshamile se mi kuma ku loko LPC yi ku loko ri ku mi tshamini mali ya hi tirhini hi nge swi koti ku pfuna ivi swi endla ku yini vanhu va rila a va hi pfuni nchumu kasi ku fanele ku va na mhaka yo khomeka sweswi mi nga kombisa na timhaka ta ku diriwa mali loko ri ku i client kumbe munhu i lave ku pfuniwa ivi kuma ku ri i hakele 100,000 for example ivi a consulta kan'we ivi mali ya yin'wana yi nyamalala ivi a nga ha koti ku pfuneka nga ha n'wi kumiwi nawu swa twala ku a nga yisa mahlweni a swa ku LPC ni fike ni humesa munhu deposit 100,000 a nga tirhanga a nga yi sungula na kheyisi mali yana a nga ha vuyisa wo fana loyi LPC yi nga n'wi cukumeti yi ta n'wi pfuna yi n'wi lwela ku yini mali liya yi vuya ka yena ku ri a nga tirheriwanga swi tele na ku hambanahambana ka swona ku va ku lexi nga kona i timhaka ta ku vanhu vo fana va twisisa ku ri case leyi va nga yi khoma ya fita ku va report-a ka LPC kumbe ko tala mi kuma ku no fanela yi nga fanela ku fika i swilo leswi vanhu vambirhi va nga kotaka ku va hundzisana swi hela ya xiyimo xo tika swinene lexi xi nga koho kambe ke loko i kha hi hetisela mutivi wa nawu timhaka teti ta ku va vanhu va ringeta ku kumbe LPC yi teka xiboho xa muxaka lowuwani ka vayimeri va nawu swi tele ku fika kwihi ni mi twi mi kha mi kombisa ku van'wana va yimisiwa tin'hweti malembe sweswo swa ku tani kambe ku va ku hetelela ku va na swiyimo swo fana na leswiwani swi koho kumbe leswiwani swo va mahungwini hi mhaka ku i mhani vusisiwe Mkhwebane swona swa a hi mihlolo ka n'wina swi koho
Mihlolo Botpete sitele ngopfu I think na last month LPC yi humese nxaxameto wa vanhu lava va nga susiwa aka ku va yimeriwa nawu mi kuma hi province va hindza 12 kumbe ku tlula province yin'wana na yin'wana so ya swi humesa swo fana na sweswo I think every year every February yi kombisa ku mani i humesiwile mani humesiwile se ka hina hi nga kusana swona but swi tele ngopfu mi kuma ku munhu i humesiwile un'wana timhaka ta ku i mana na mukhwevana kumbe i mani va busy ngopfu hi swona ti-application ti tshama ti ri ku khota nimitwi mtiwa nawo a khensa swinene ku va mi kote ku yi nyika xifaniso xolexo un'wana mi yingiseri ni tshame ni mi hlamurisa xivutiso lexi ne xa loophole ya mi ze mi vulavula ka namteni lexiwani ukayele lexi eka Afrika wa vulavula na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona lexi nga tlangiwa hi president Tole i politiki yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkachovi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku langutiwa loophole liya ni nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi twanga palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ni hlamuleni loko ni vuya la Kesiri mani kosinathi kesiri swinene tlhoko maka ta mahungu ya misava awara yambirhi a ni hleketele ku ta nghena hlulani fano ni magayisa se yo maka ni nga vulangi ku namuntlha hi ta vona swi cincisa leswi mindzuku swi cincisa leswiya kambe ni lava ku ta twa ku n'we mi khometi timhaka teti mi lava ku vulavula hi tona hi nga vulavula hi tona namuntlha mathekisi na hinkwaswo kambe na ku hetisela na mutivi wa nawu la va hetisela hi liyaku leswi tlhelaka swi hlupha swi hetelela swi endlaku LPC yi tikuma yi kha hi mhaka ya ku minkarhi ya ku tala a hi lavi xintshunxo hi lava loophole miri but ni kombela nyana minete ni nga se vuya ka timhaka ta loophole leti hi nga vulavula last week hi vulavula hi nkulukumba Ramaphosa ni cheke list la ya vanhu lava ni kususa ni kha ni hlamusela ku LPC va rhumela list yani ku na list ya January ntsena yi kombisa ku hi mpfhuka ni rhume hi January kusuka hi ti 1 fika ti 30 LPC ka list leyiwani South Africa hinkwayo ku ve na 141 ya maloyara lama va nga ndliwa leswi va lava ku ndla manana mukhwevana leswi hi swi vula ku struck from the role so total yi ve 141 ivi under ka sweswo leswi ya vulavula hi swona ku na stepisi a South Africa hinkwayo hi ti 30 ta January a ku suspendiwe 202 hikwalaho ka 200 wa vayimeri va nawu lava va lo suspendiwa ntsena ku nga ri ku strikewa of the role sweswo i xitepisi lexiya a mi xi vula ivi unfortunately mhaka yo biha i ku ri ku vuye ku lahlekeriwa hi 23 wa vayimeri va nawu lava va nga lo tilovela Botpet December moya wo tele ku rhula ivi ku va na lava va nga lo stopiwa leswiya hi swi vula ku i ti-interdict a ku ri only 13 so na lava mi kombisa ku swilo leswi swi kona masiku hinkwawo a swo va swi langutana na mana mukhwana ntsena i matirhelo ya LPC hi ndlela yaleyo so loophole Botpet ni kombisini last time ku ri a timhaka ta tiloophole i timhaka ta ku ri munhu i fanele a tiva timfanelo ta yena leswi loko ri i tiva timfanelo ta yena swi nga ta vona nga ku i tirhisa tiloophole kasi timhaka ta ku milawu leyi ho fane hi yi twa hi yi twisisa hi kota ku yi tirhisa yi hi tirhela hi ndlela leyi na loko va le legislature va yi endla a va yi langutisa ha kona na ku swin'wana swi kota ku hi kota ku pfunana hi legislature ku ra la na a wu endlangi kahle wu lunghile sweswo ku nga va ku ri loophole mara ku ri ku la ku lunghile yi landzeleleka ku ha xixukarata Botpet loko va ku ri u nga yivi ivi ya loko i yivini ha fane hi tenga ku ri a wu yivangi ku ri swilo tlanga na a rivaleni so swi nga vona ku ve na loophole mara loko ri hi kota ku yi paluxa se swi vuriwa hi loophole ivi hi kota ku yi lunghisa
mi nga kuma ku se loko nawu wu ri kahle hi kota loko va ku i yivini a ya ha dingiwi i namba i ya jele so swi kahle leswiwani hi tiva ku ri na loko va ku i yivini hi mpela a wu lo tiyimisela ku yiva kumbe se sweswo na swona swi fanele swi testiwa swi langutiwa loko ku yiva yivile advocate kwaku i nga yiva va ku i lo tiyimisela kumbe va ku yo yiva mara emana nge i yivini botheta a swi karata kwala loko mo huma na microphone kwala mi tirha kona mi ya handle mi ya swituma mi ri moveni va ku mi yivini mi ta pfumela a ni mi yo tikuma mi khamba na ncindani a mi bayisa nce mi huma mi kha ni hlekelela mi khome microphone loko mi ya ku mihleketo yi vuya mi le moveni loko mo ma cherisa security fika a mi stop mi ta pfumela ku mi yini so sweswo ni kombisa ku botheta ti fanele swi langutisiwa kahle swilo leswiwani ku ve na xikongomelo xo yiva kumbe so a hi mhaka ya lupolo botheta i timhaka ta ku ri ku nga tikumi ku pfaleriwa munhu loyi hi mpela o ka a nga ri na nandzu ku ri ku i botheta va nga lo tikuma va kha va vula na cindani va huma na mike va swi va ri handle a hi ku yiva sweswo ku lo va xihopo a hi lupolo botheta ndi vona fambani ni khensi nkarhi wa wena mti vona lava hi bula na vona sa hi buleni va ka hina mi ti twi timhaka leti hi nga vulavula hi toho hi mpfhuka hi fikela 0860002543 ntomume leti va ku lexi a hi amukelaka ka xo tinqingho xi tshukile se swi vula ku mi lava ku hi byela timhaka hi byeleni Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akomandela hi mitumingiselo mina teto timhaka leti nga vulavula hi to vakulukumba lava va katsa ku timhaka leti ta ku balasela leku nga va ko le a Jumpers le Cleveland le vanharhu va humelele va vona ke khoto mistrini na le ka nhlokomhaka ta mahungu loko va kha va swi tisa la se timhaka to tika leti hi nga langutana na tona van'wani van'wani vo vanhu va le matikweni mambe va le ku khitikaneni a misina ku na ku pfuniwa ku ya kaya kambe loko va kha va lava ku pfuniwa ku ya kaya ku na swivutiso swo tala leswi hetelaka swi va koho swa ku va pfuniwa hi leti nge yini hikuva kayivela yini ku ndleka yini kambe hi leswi ni tshembaka ku va ya hlamusela swona loko va ri le a musini n'wina mi ri yini 0860002543 n'wana mi yingiserile nhlekani bakhalala papa yena ngena ka leya ya mathekisi Sazan Khalanga inkompa mi vulavula na Elvis Davula se aka le mathekisi kani ava renki mara va ka va hleketelela van'wanyana hikuva loko ni suka kaya ni ri na n'wana wa mina a lachi hi movha wa yena ivi loko ni suka madorobeni ni suka ni nghena maxopeni ni huma ni ya khandziya movha va n'wi pfala va n'wi chicha i fanele ni fanele ni famba hi movha wa mangati n'wana loyi a ni ko xaveli ku loko a ri kona la kaya mina loko ni laka ko karhi a ni layisa hi movha wa yena loko ni la khandziya thekisi ni ta khandziya thekisi mina hi nexe ku lava ka mina a ni fosteriwi ku ni khandziya thekisi ku ni hakela hi mali ya mina kambe n'wina mi vula sweswo miri a mi sindzisiwi i ntiyiso nawu wu ri tana na vutomi bya na mavulavulelo ya siku rin'wana na rin'wana ya vula sweswo kambe a hi leswi nge le ku endlekeni laha handle leswi nga le ku endlekeni laha handle i ku vanhu va le ku sindzisiweni ku khandziya mathekisi lawa swi va nga ma lavi va nga swi lavi swi ta ehlekisa hi vanhu leswaku hi mhaka ku ne we nge a hi na manu hi ku a ni fanelanga ku va ni sindzisa ku khandziya thekisi ku ri ku ni mina ni tangi hi thekisi ni ti hi movha wa n'wana wa mina se ni fanele swisole a vo vula n'wana mina khandziya thekisi a va vona va yimile kwa mapatwini va thekisi loko wo fika u yimisa movha va ta ka wena u famba a ringini ni ya ringini ya lava hi ku ri a ni fikelangi ringini ni maxopeni movha wa n'wana wa mina se swi komba ku ne mana a swi ku ni la ku hanyisa ku yini South Africa ya hina u saseka swona kumbexani ku na swin'wana swi fanele swi endliwa ku fanele ku endliwa milawu leyi yi nga ta vona ku yi tlhe yi va na switandzhaku leswi swi nga ta endla ku vanhu va swi chava ma swi vona i ntiyiso walowo u nga vo ku hava milawu ku hanyiwa nje hambi mi ka mitsundzuxa Khalanga i ku matsundzuxa mara a swi ngheni na mejo
mina kusumbisheni swinene mara doa hambi tindleve ta msozongeni hansi a huma hala vana swi nemetwi taxi kalanga akhandiya mara siku ni lama movha wun'wana mina unena chika no khomi titheka sinya movha no imisi ya ku kwala amathexini swa hatwali manjini nemetwi red kalanga hi dyondziseni kumbe ta kota ku cinca mamana kumbe machonga machangani mani nemetwi papa mavona se my honor ndavula se nghena njhani ka matsonga machangani na hi vulavula hi va Afrika-Dzonga hikuva a swi kha swi endleka kwala Polokwane leswi ni vulavulaka swona namuntlha sa ku ri Vatsonga a ku ri machangani a kona man khomixini ya madlanga veri hayi yi pfumeleriwile ku yi nga koka ku fika kwele ka n'hweti leya Hukuri hi siku ra vu-16 va nga koka ku fika kwele ku nga ri khale veri va ta va kha va languta timhaka ta IDAC ku yi tirha swona na ku sa ku va ta ku hala ka n'wina a hi amukele mingiselo nhlekani minjhani khalanga papa mina hi pfukile minjhani n'wana na ku nghene ka leyi ya matiksi ma ina hi ya la dorobeni ya swi vona kasi va sala vana nawu wa vona vele mina mi nge yi hlamuli xivutiso xo fana xexo because minkama yo tala ha swi vona va sala loko wa na bola a Orlando Stadium va swi tiva ku vhele ku na traffic vo tala tithekisi ti vuyaka vo Northwest ti vuyaka vo Mpumalanga va ta bolweni se va sala loko va fika lawa mathekisi va fanele va koxa mali a va tiri halani ya vona le mali va fanele va hakela mali va ri halani ya vona sana ku kasi va sala va na layini na un'wana loko a suka hi Limpopo a tala Joni a nga na layini yena loko a famba thekisi na a na ku va hi hlamusela swo fana kasi nawurini na because minkama yo tala hi vona na ma-traffic cop va swi endla matheki ya vona a ku va a va kota or vona nawu wa wu tirhisaka mathekisi ku tlula vanhu hinkwala la South Africa na ma vo nemetwi papa a na hala ku vulavula na n'wina ku ya mahlweni kambe a swi koteki lama nga koho a mi twale kahle ku na moya kambe a hi tweni ni van'wana hi twa ku vona va angula va ku yini nhlekani hi mamukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani ehlekani Bodpet ayi papa ayi eWestern Rivers kala ka Sandakarela go la ku nghena ka liya ya vanhu lava le handle lava nga tala la Messina la Bodpet a Musina ya Musina sorry hi ku vona ka mina sweswiwani government a yi va pfuni va kota ku famba va makaya ma vona why ni vula swona i ku government sweswiwani hi fika laha namuntlha hi mhaka yona and sweswiwani se swi moxa image ya tiko ku swin'wana va heta ku fa hi khale van'wana va tswalela kona kwalaya and the sad part is vanhu lava va nga fika a Messina if va fiki va ri 10,000 swona va ri 10,000 van'wana se va nghene ka matiko xikaya va tikumela vutshamo kona hi problem ya leyi nga kona sweswiwani mi vula yini loko va ku mi ku vanhu va nghene matiko xikaya mi vula yini ni vula ku ri sweswiwani vanhu lava fambaka va le va nga va veka leni Bodpet i vanhu vo tala lava va nga lavi ku ya matikweni vanhu va hluphekiwa van'wana va nyenga laha va suka va ya matikweni kusuhana vo Messina kwala mi vula ku va nghena ka van'wana va tlhe va ndla vuwalawala va vuya Vhembe swi taniya kusuka kwalano swi va ta tlhe va va ri Mupani kusuka kwalano se va ta Capricorn hi lava se va kha va tlhelela kwele va suka kona yes tise hi sweswiwani hi fa hi tiyimisela na hina hi nga siya mindyangu le kaya le mi nga hlamali u kuma ku ri kwala kusuhani le ka wena maybe ku na ximutana or kanjhani vanhu lavawani a va lava ku ya makaya ma vona Bodpet government yi moxi ngopfu and if a yi swi lunghisa because loko government a lunghisi swa vona kahle a yi ta yi nga fikangi la kambe loko mi swi vula na vumbirhi sweswi ku government yi moxe ngopfu kahle yi moxe yini yi moxe hi ku loko a va twini ku ri vaakatiko vele va South Africa va rila a va fane kona kwalaya kulukumba wa hina Cyril Ramaphosa as usual loko ri na problem wa nghena ka ntsanana ku swona ku vulavula na ku na meeting wa ava va na vaakatiko va mina a fane a ngheni kwalaya ku ro sweswiwani ro xava hi swi cinci rilo xi wa n'wina wo phakela mithakati na vo Jessica or xava here's the plan hina munhu un'wana na un'wana loyi a swi tiva ku laha South Africa ku ta nga ri na maphepha u faneke a swi tiva leswaku u tlherisa ku yini because this one unique example very president wa Mnangagwa nanga u vuli kahle ku vanhu va lava nga suka va ri lamo a Zimbabwe va swi tiva ni nge spend mina ni ku va ni teka mali ya mina ya tiko leyi xi xotaka se ni va vuyisela ndzhaku va swi tiva ku va tikwi a va veli kwala va nga tlake kona
sweswiwani mahasho wa mina hi na problem leyikulu matiko lama hinkwawo ve ri hina a hi koti ku treat-a vanhu vo ta hi ku famba karhi mara va riva leswaku vanhu la a va tangi kahle ma swi vona sweswi ni vulavulaka na n'wi sweswiwani loko mo vutisa lava nga le Beitbridge or ka tibodo tin'wana to nghena la South Africa vanhu va ha tele va ta ka va nghenaka la phakati va ha tele ngopfu ku tala va tlhelelaka ndzhaku va tele ngopfu swona mali 08600025 mingisero yi vulavule mhaka yin'wana ya ku a ni ngo ku na tindhawu leti swi tivekaka ku fana na kwala Limpopo a ni tshembi swi koho swa ku a va hambe swi koho a ni tshembi swi kona a ni swi tshama ni twa ku na maxelo se loko ku ri ku hava swi vula ku leswi mingisero a swi henhla ku swi nga va na ntiyiso nyana wa ku vanhu lava nga fika va ku hala rilele hala swantswa amatshan'wini ya ku hina hi ya rindzela bazi ro ya kaya swantswa hi huma hi lebyi bya le masin'wini hi nghena hi hala va ya to humela va kuma va ri angudza jikijiki ve le ka Ximixoni jikijiki ve le ka Miyexe sweswo swo taniya a ni tivi swi nga koteka swa muxaka lowu a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka ehlekani khalanga ehlekani na vaxumi nongonoko wa hina wo saseka swonghasi mina ni la ku hlamula ni la ku tsundzuxa rixaka leswaku loko n'wana na un'wana mi bebuliwa mo va 7 or 8 rifa rin'wana na rin'wana ri fanele ri salela vana va mufi hayi leswaku loko no lova sweswi ni siya tihomu ni siya mimovha wo twa ku a na driver ya buti wa mina tisani movha yi driver a swi tirhisi swona sweswo hi fane un'wana na un'wana a tirha swa yena a kota ku na hambi ku lovi vatswari vana lava ndhaka liya hi ya vona mahasho wa mina va fanele ku va vona va nga ta rilela ku hayi ni vekeli kahle ni kota ku mi twa kahle mingiseri eyi mi tirha mhaka yin'wana n'wina mi vula ku loko mi tswariwe mi ri nkombo ku ya hi laha mi nga ku nyika xikombiso ha kona ivi wun'wana wa n'wehe a ri na muti wa yehe swi swa swi ka swi n'wi fambela kahle a ri na macheleni hinkwawo na kumbe loko ku ri ku macheleni na vana na hinkwaswo ndzhaka leyi salaka loko a hundze emisaveni hambi ku hundza yena na nsati wa yena kumbe yena na nuna wa yena leswi salaka i swa vana va lava a nga va siya hi swo mi vulaka swona hi swo ni vulaka swona mahasho wa mina hayi nga nghenelelani wo twa ku hayi swa boti kumbe swa ntisani ya mina fikani rifa ri dyiwa hi vinyi va rona hi marito man'wana rifa ri tsakisa loko i ku i ra bava i ra mhani maswo hayi munhu a ta fika ku ni kombela makhiya ya movha leyiwani va ku se mi ya ku hi ka bantsongo ku mpapahuli ni ya kun'wana hala ka Malamulele hi movha ya mani na wena leyi u tirhaka kona a wu nga holi mali ka wa u nga endlangi swa wena hi nga dyelani ndhaka tshikani a hi tshikani vana va dya leswi swi nga swa vatswari va vona hambi va fambile vatswari hi nga ngheneleli a va dyi vana vinyi va mufi i ntamu wa tata wa vona loko ku ve vana va se kota ku chayela va se kota ku ndla nchumu movha phela loko yi nga fambi na yo ya hlakala mina ni ba ntsongo kumbe ni ba khulu vana va lava va ha ri vantsongo hayi khona a ti finingetiwi kwalaha garaji ti vekiwa loko ba nkarhi va kula vinyi va tona va ta ti tirhisa hayi va ba ya ku dirayivhini hayi khona mani khalanga ni vula movha yi ta hlakala va ku he nga khopi kambe mhaka leyi mi nga ta na yona yi na nkoka ngopfu hi ku kama un'wana na vo vana va mufi kumbe vafi va tala va sala va hlupheka swi nga fanelangi hikokwalaho ka vuyada bya vamakwavo va lava va nga fika va sungula ku bvungabvunga swilo swa vatswari va vona ma swi vona hambi ku ri ku na timali ti nga huma kwale ka tikhampani tikulukumba timali letiya a hi ta hina vafuwethu ta vana va mufi nga ngheneleli timalini ta nikisanana hambileswi va mhani nkarhi wun'wani va paka va laha munhu wo dya mali ya vana ku ri ku ka ha ri na un'wana a nga ta thyatisa mali futi mara ni vula ku mara n'wina mi swi hleketi njhani le ku hleketeni ku ku hava n'wanuna kumbe n'wansati laha nga endlaka sweswo ni vula ku i koho munhu a nga ku leswi swa boti a nga nyumi hayi boti ku hava mi vula ku a nga nyumi ku leswi swa boti
a ri munhu nkulu kumbe xani I fana na mina I na malebvu na a ku swa boti a swi kona n'wina mi swi hlekete njhani swilo leswi kalanga n'wina mi famba tindhawu to tala ngopfu mi tiva ma-bridge na hinkwaswo mi ta hlangana swo rin'wana tindleleni hayi mara mina ni lata vhele swi vula mi nga si famba ni la ku teka un'wana muyingiseri ni lata vhele a ni swi rhandzi mina swo yima na muyingiseri mina ni yima na mhaka kambe la ni yima na n'wina loko ri ku na munhu loyi a yimisaka voko ku he movha leya ya bolti vheta imani vhele ku byela ku nyuma khomiwa hi tingana famba tirha ya wehe xa movha I famba hi yona hambana na sweswa handle ka loko ri ku mixani boti a va nga ri na vanhu ya na sweswo phela swa ndeka mara ni khensile papa ni khensila mi ri na ona Livukeya Dakar inkomu Vukeya mata hileswaku un'wana na un'wana ta dya swa nyuku wa yena sweswo vanhu ni nga ni kayakaya ni ku tani ni kayakayela ku vana va mina va fanele va lembe ni fambako kwalaha ka va 2060 leyi loko ni fambini va ri na swovo va ku hayi no leswiwani siyele hi bava ku fana mina na mabutsu man'wana ni ma tirhisaka loko kaya le ni rimaka ni ma kumeka bava va ni siyele wo mamba mhaka ko boti na hi ndla swa yena tindzisana ta mi tindla swa yena va sesiwa mi va ndla sweswo hi ndlela ku yini hi ndlela sweswo swa ku loko n'wana fambeli mi nga hi mi ya ni mhaka yin'wana kumbe xana hi fanele hi vulavula hi yona yaleyo siku rin'wana a hi amukeleni n'wana mingiselero ku na munhu la 0860002543 nongonako eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM leti timhaka leti ti khumbaka tani hi vanhu leti ta hi khumba leti ko hi leswi va nga ku dyeleta ma vona n'wana a khome xin'wana mi ya phema kwala mi dyeleta n'wana se mi nga handli leswaku swa boti ka van'wana va vilela vana loko va vona ku boti va siye nsati I vitana vanhu va ta dya mali ya boti va kha va enhlekani mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM hayi boti minjhani papa mina hi pfukile minjhani n'we hi pfukile ni tshemba mi la ku vulavula hi yona liya mi le ka swona n'wina leswi n'we mi la ku vulavula hi hi le ka le ya mathekisi boti inkomo ayi vanhu lava mathekisi boti va le ku tikiseni va tikisa a ni tivi ku I nawu wa vona lowu va wu endlaku va nga pasisiwangi hi nawu wa South Africa loko mi ku vele ku tikiseni va tikisa yini ni kombiseni hi kota ku ta pfulela na van'wana va tikisa yini hi botpet loko sweswiwa mo va mi ri na n'wana loyi a va ku a kha a dyondza xikolo kwala vo a hi ngo kwala vo Eastern Cape na vo Bloemfontein loko a fikela a Park Station mi n'wi landza mi nga va mi communicating kumbe ta mi ya n'wi teka hi 6 kumbe hi 7 nampundzu even then loko mi fika laha botpet mi fika mpaka movha ya n'wina futhi loko movha ya kona yo va ku ri timovha letiya ta I'll send it. Loko va ku ri movha ya kona ku ri leya yo fana maybe the BM or the Audi the A4 ni nga hlayi mavito va hleketelela ku maybe nga va yi ri ka Uber botpet kumbe ka Bolt loko mi ya teka n'wana wa n'wina botpet mi nge humi na yena laha mi kha mi ya a movheni ya n'wina mi fane mi explaina swi ze swi twala ni vulavula hi swilo leswi ni nga victim ya swona botpet a va lave ku ni humesa 2000 ni ku ni humesa 2000 njhani ka munhu loyi a nga makwenu wa mina foni ya yena yi off yi hele battery ni mi kombisa ti-chat hi leti n'wana loyi ni vulavula ku hi yena emakwenu wa mina kusuka le a sukaka kona a xikolweni a za ta fika laha I fikisiwa hi mina sweswi ni fanele ni n'wi teka ni famba na yena a ta famba na sisi ku ya a kaya so sweswi ni fanele ni humesa mali ya yini botpet mara ku hikuva ni nga lavi ku vulavula na ku rhasa ni gine ni va ni yi humesa 300 rand botpet a henhla ka loko ni ta va ni va kombisini ku no mina munhu loyi ni vulavulaka hi yena I makwenu wa mina
and then i swilo leswi nga communicate phone ya yena yi timini se ni vulavula ku na n'wina ko va hi ku before yi tima ni n'wi byerini ku a tshami ka ndhawu yo karhi ku ntani ya nkuma kona ende himpela loko ni fika laha ni fike ni ya both president loko ni vulavula ni ku ntani ya report va ku a ku na maphorisa ku na lexi va nga ta ndla xona hileswaku kumbexani yi ngo fika yi phasana ka ku mara Park Station phela hi la vanhu va chikela koha so ako va renke phela hi le phasa hi la vanhu va chikela kona ku na lava va khandziyaka tin'wana va ya kun'wana mara ku na lava va ya ku kaya hi ku koka beke va huma kwalaha Park Station naswo both pet ni mi byela sweswo ku mina hambi vo lo ni languta ku ni fanele loko ni ya movhini ni n'wi lande ku sukela le ndzeni a Park Station loko ni huma ni kha ni ya movhini va fike va lava ku va ni siva ni nge se nghena movhini na ha pfula buti hi xikhiya ni yo pfula kunene ni kha ni ta loko va ta kwalaya ni la ku hoxa beke kona va ku and then loko ni ta ku tekeni ka makoni wa mina va ku loko i ta la i fanele i ta next time loko ni ta va ni humese 300 bot pet va ku next time loko i ta la i fanele i ta report-a ka hina se loko bot pet mi fanele n'wina sweswi loko mi landa nsati wa n'wina kumbe n'wana wa n'wina kumbe makwenu wa n'wina loko mi ya le mi fanele mi ya report-a ka vona nakona mi ya report-a njhani mi kha mi nga swi tivi bot pet mina na pfani ya laha i verile ku yi kambela Volmarans na Harrison na ku vona Park Station kambe ni vula ku mina ni pfani ya verikwila hi le Bosman laya a Pitori hi le Pitori a ni vi na xiphiqo no pfuka ni yima laha mi fanele mi ya khandziya hi famba a ni tivi kumbexani hi ku vugevenga sweswi va nga swi endla phela ka n'wina i vugevenga byin'wana byi ku ende he bot pet loko ku ri ku hi ku a ni ri hava vumbhoni na va kombisa ku hi leyi foni ya makwenu yi timini leswi la ku nze ni chika ni ya le ndzeni le ni n'wi landza ti-chat hi leti mali i fanele a yi kuma ka mina leyi a fanelaka a khandziya a ya le a ta kota ku famba na sisi hi ku mali ni hava yo tlhela ni n'wi nyika ya le that's why ni n'wi tele laha hi movha makwavo ni rilala n'wina kambe lexi ni nga xi vulaka ku va lava vo delela ene va ndla vugevenga leswi tanihi tiko a hi fanele hi lwa na swona hi swi tshinya hi ku swi tikomba va chaviwa ngopfu vakulukumba lava a ni swi tivi ku va chaviwa yini va chaviwa yini kasi van'wamathekisi bot pet nte loko ni vulavula na sisi hi foni ni kha ni n'wi hlamusela leswi nge le ku humeleleni a ku va teki video va ku ta hi ta ku duvula a va nga zanga ku yini vheta ni byela straight a ku ni ta ku duvula ifa se ni n'wi byela ku va ni va ni hanya na ku va ni humesa 300 rand a hi nchumu bot pet a ni tivi ni tirhe ti-300 tingani sweswi xiyimo xo tika sweswo kambe kumbexani hi ta va lava na vo van'wamathekisi lava hikuva van'wani va tirha kahle swinene van'wani va ndzi nga ri se hinkwerhu hi twa hi vona leswi ku nga vuyada swinene ni vulavula hi Park Station laha ku fikela ku un'wana na un'wanyana ni vulavula hi yona leya ya Volmarans and Harrison laya botpet ni xo ku va tele ngopfu lava nga hlangana na ti-problem to fana tani nemetwe botinkomo khenseli mani ya mahungweni khenseli swinene hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka andaka mahungu ya misava na mani Nkosina Chauke kusuka kwalano ku tata swihlanganisi swa mina tintombi leta timbirhi na jaha muhumelerisi Miss Kuli na Matilda a kha famba na DJ Matt va mi tisela nongonoko khoma ndlela kwala ka Munghana Lonene FM mani Nkosina hlayisekani na masiku lerinene mahungu ya n'wina ya awara ya mbirhi ya ri yini Edzani Nkowankowa Giyani le Kapani Uyikho kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela